Benim 33,5 bolo. Ne aldı? 34,5 bolo da. 34,5 maçı daha 5 son. 34,5 cana verildi uje. Verildi canım. Mayayla bergen. Şul taydın sodası oldu. Erkek tay. 3500 son verildi. Ulaşa kaçkandan yer geçtiniz mi Ulaşa? 34,5 bolo. Geleyim benim. Жаңы вакыт пулга жалдар үзүм чай. Assalomu alaykum tuğanlar, kandaysızlar? Sizler menen bazar xabar tuğanlar. Sizlerge bugünkü 5 yanvar күнкү Жалал Абад шаарындагы туғандар, мына жума күнкү болуучу жума жылкы базарын көрсөтөбүз туғандар. Мал базарда тарттык, чыкты видеосу. Саудасы өтө кызык болот туғандар. Биз менен болуп, ушул лайк кнопкасын обязательно басып туруңуздар туғандар. Каналга подписаться кылып, биз болсо азыр ушул чыккан аттар баарын тартып көрсөтүп беребиз. Эртеге суббота күнү толук мал базар болот, анда тартабыз туғандар. Катталып коюңуздар. Ана мындай жылкы мал машина сатам дегендер, ушу реклама деп номер чыккан, кайрылсаңыздар болот. Мына жерде şu жылкынын соодасы өтө катуу болуп атат. Канча берип койдуңуз аба? Эркекпи? Ben aytып жетелем деп айттым. Калса Ургачы айталып. 60 берди. Канча калды деди? 65 kaldı aytdım. 61 62 kaldı. Pazarın berse bakalım. Berse diye Turgan giren etmez. Жоқ сол. 5000 болду ушул эркектер. 106 шаровойлору бар экен, 8 та шаровой бар экен тугандар. Канчада отасы ака буну? 35 тортам жакын. Эркек а? Сурадыбы? Сурады 32 ге. 32 сурады, 35 дейт. Эркек. Эркек. Болду ака. Тугандар, анан реклама боюнча реклама деп жылкы мал машина кой сатылса чалсаңыздар болот. WhatsApp связь. Мына жерде. Аттар канча болду ака? Канча сомдон? 100 миң сомдон дейт тугандар ушул экөөнү. Жашын айтып коюңуз ака. Жашы. Быштылар а? 100 миң сомдон дейт. Быштылар тугандар. Мына тугандар, бул жакта дагы башка тайлар. Баасын сурай, лайк басып, подписаться кылып турабыз. Тайлар канча сомдон тугандар? 60тан. Эркек а? Эркек. Сурап атабы? Канчадан сурап атат? Атыңыздын 53 сурады. 53 Мынасынчы? Сосу сабады. Түрө элек а? Калта тайлар окшойт а? Сендегичи досун? Канча сом бул? 65 миң. Мында калта тай дейт. Сурады мында? Тура элек. Мына шу экөөнө тугандар 77 жарымдан берди экен. 155 миңге. Ака болушун канча деп койдуңуз? 65. 65. Мен 60тан айтып деп кой бер кичине. Зинатына кой бер, мал баккан зинатына кой бер ака. Малды зинатына кой бер. 80 болуптур. 80ден бербейт экен экөөнү. Кой берем деп айт. Оны 160 миңге. Ака кой бериң. Бар ака десең алдым ака. Унда кыйылбай сат ака. Анда Кымбат сатсаң деле мар сат ака, мар. 90dan 180 береді. Онда чыйыр алба, чыйыр алба. Жок, мен деле жаман сурап атам. 160dan айтып деп кичине ырымына кой берем. Шул экөөнү. Бака бир өдө менен дыйтам ака. Берей бала, ey. Ey бала. Gel. Yarışlar size faydalar. Gel, sizden aldım. Size olsa fayda kılsak rahmet aytarlar ki. Berey bala, ber. Öyle veriyoruz. Like'larda basıp turabız. Manam sat, özümle sat kessem ben özüm satalım. Vay mı canı kılbay. 165 ming şul ekön 165 ming berdi ota. 80den 160 berip tuganдар. Öbür baka beriңe. Şul ekö buştalar. Andan kamına olmuyor. Kayсын sodası oldu eкен? Ekö erkek. Kança somdan berdi? 70'ten mi satılıyor? 70'ten 140 ha? Berem. Baldarım taşın berem de turan. Bu günde cuma günde tuğanlar. Öte kızık bulur. Cuma günkü 5 yanvar günkü. Cuma bazar. Jalkı bazar. Din aldığın dalal bulursak mendiblerini üstüne verdi de 70'ten. Narısını sattırır tuğanlar. Nasıl oldu? Kunan.
10 adam qarab turadi, bir adam aladi buni. Yo, buna ketmaydi. Sizin lavzingizni kelib berib qo'ydi bola. O'sha siz aytgan pulni izlab ko'ring. Bu 500 so'm berib, 700 so'm berib. Meni taqma. Bol, muhakan tartamanda. Oşa men, ona men. Bunday olur. İşi verdi aka. Bizden dipimiz var. Tamam aka. Oşa barakasını verdim. Aka men Merhamen aynı. Merhamizgeyim ben. menchi bu Merham ala. Bergeningde millet qilmay, domat qilmay, bir berdingmi chida aka. Ikkinchi berganingda rostmi deb qo'ymaysiz bolani qarabdi. Berem deb bezildaysan aka. Qo'shin. Qo'shin degan yo'q. Ne olsa 65 berdi, endi 60 Rostmi demaysiz aka. Rostmi deb bir so'rab. Bering akaymi. Ahvolim mushuk ham jon tursan 75 80 dala beradi aka. Ay, ber deb turaymi. Beram dedim o, verdim o. Ne kadar önemli. 70 ga ketdi. Baldar oqsayra 70'ten. Bana da var da güvers yok ha. Почти бардык аттарды тарттык. Эртең толук жылкы базар, мал базар, кой базар болот. 6 январь Жалал абадтан биз менен болуп туруңуздар туугандар. Баарын тартып сиздерге көрсөтүп беребиз.